Pozdrav svima, ovo je prva vježba u signalima i sustavima, uvod u MATLAB i Simulink. U ovoj vježbi objasnit ćemo osnove MATLABa, kako se radi sa MATLABom i objasnit ćemo kako se radi sa Simulinkom. Skinite predložak sa Lumena. Ovaj tutorial će pratiti otprilike predložak i pokazivat ćemo vam na koji način ćete koristiti MATLAB i kako ćete tu raditi sa matricama. Osim toga, objasnit ćemo i osnovno sučelje MATLABa. Znači, za početak očekujemo da je MATLAB na vašim računalima instaliran i da ste ga otvorili. Kad otvorite MATLAB, dobijete sučelje koje izgleda ovako nekako. Znači, ono se sastoji od nekoliko prozora. Kada otvorite MATLAB, ovdje tipku u ovom gornjem toolbaru gdje su opcije imate tipku layout i ovdje možete odabrati ovaj 3 column layout. Ovo je nekakav osnovni layout prozora s kojim ćemo najčešće baratati. U ovom slučaju s lijeve strane imamo current folder. Current folder je prozor koji prikazuje fajlove koji su otvoreni u trenutnom folderu. Ovo će nam biti bitno za kasnije vježbe, zato što kada snimimo model ili kada snimimo skriptu, ako su oni međusobno povezani, ako oni trebaju zvati jedno drugo, onda je bitno da se nalaze na istom mjestu. I onda će vam biti bitno gdje to snimite da je taj folder otvoren ovdje u current folder prozoru. Znači vi ovdje vidite da je ovaj nekakav adres bar i vi sad možete prolaziti kroz foldere koji se ovdje nalaze. Srednji prozor ovaj srednji prozor se zove command window i ovdje upisujemo naredbe koje želimo pokretati u MATLABu. Znači ovdje ćemo definirati varijable i slično. I sad MATLAB se razlikuje od drugih programskih jezika s kojima ste radili, najčešće recimo od C-a, po tome što u C-u ste morali nekakvu varijablu definirati. Na primjer, morali ste reći int a jednako 10 i onda bi definirali kojeg je tipa ta varijabla i isto tako bi definirali koja ima vrijednost. U MATLABu jednostavno da bi napravili varijablu, jednostavno ju koristite. Znači napišete recimo a jednako je 10 i sad kad to pokrenete, on je napravio, kad pritisnete enter, on je napravio varijablu a koja ima vrijednost 10. I vi sad ovdje možete vidjeti s desne strane ovaj treći prozor, se zove workspace i u njemu su koje su varijable trenutno u workspaceu definirane. Znači u ovom slučaju imamo varijablu a, vidite da vam on pokazuje ovdje 1 puta 1 double, znači to je matrica tipa double veličine 1 puta 1. To je ono što smo rekli da skalare isto sprema kao matrice. I value je 10. Vi sad možete reći recimo b jednako je 20 i ako kažete točka zarez poslije, pritisnete enter, vidite da je on napravio varijablu b. Ta varijabla ima vrijednost 20 koju smo upisali. I u ovom slučaju ova varijabla b vidimo da on nije ispisao kao što je ispisao za varijablu a. Znači ova točka zarez na kraju, ona znači suppress output. Znači ona neće ispisati ono što smo ona neće ispisati vrijednost varijable koja je kreirana. Da bi kreirali matricu u MATLABu koristimo uglate zagrade. Znači mi sad možemo reći na primjer c jednako je i u uglatim zagradama 1, 2, točka zarez 3, 4, zatvorimo uglate zagrade, ako pritisnemo enter, on je sad napravio matricu C koja ima 2 reda i 2 stupca. Vidimo da matrica započinje i završava sa uglatim zagradama. Pojedini elementi matrice mogu biti odvojeni razmakom ili zarezom, dok sami redovi se razdvajaju točkom zarez. Tako možemo reći D je 5,6, točka zarez 7,8 i u ovom slučaju vidimo da dobijemo isto. Imamo matricu 2 puta 2
Kao što smo rekli, možemo odvojiti zarezom, možemo odvojiti razmakom. Vi sad možete raditi operacije sa ovim varijablama. Možete reći, na primjer, a plus b. I on će vam sad izračunati zbroj ovih varijabla a i b. Ako ne dodijelite rezultat nekoj varijabli, onda će on napraviti varijablu ans u koju će spremiti zadnji rezultat. Znači, rezultat zadnje naredbe koja je izvršena. I ovdje vidimo da se pojavila nova varijabla ans koja sadrži vrijednost 30, a to je zbroj 10 i 20. Ako kažete, recimo, f jednako je c plus d, on je sad napravio varijablu f koja sadrži zbroj ovih matrica c i d. Ako kažete, na primjer, g jednako je a plus c, u ovom slučaju imate operaciju zbrajanja skalara i matrice i u tom slučaju će onda on svaki element matrice povećati za vrijednost ovog skalara, znači za vrijednost a. Tako da onda matricu 1, 2, 3, 4, rezultat dobijete 11, 12, 13, 14. Osim toga, možemo raditi ostale operacije, množenje, dijeljenje i tu su nam bitne dimenzije. Znači, ako kažemo, na primjer, ako ajmo napraviti novu matricu z i nju ćemo napraviti dva reda, 3 stupca. Znači, 1, 2, 3, točka, zarez, 4, 5, 6. Ako sad kažete g koji je 2 puta 2 plus z koji je 2 puta 3, dobijete error. Znači, vama se dimenzije matrica moraju slagati. Znači, moraju odgovarati dimenzije matrica koje koristite unutar neke operacije. Ako kažete, na primjer, g puta z, sad dobijete ovakav rezultat. Zašto dobijete ovakav rezultat? Zato što je ovo matrično množenje. A matrično množenje, ako se sjećate iz linearne algebre, kod matričnog množenja unutarnje dimenzije matrica se moraju poklapati. Znači, mi sad imamo matricu g koja je 2 puta 2, imamo matricu z koja je 2 puta 3 i onda unutarnje dimenzije su 2, a vanjske dimenzije su 2 i 3, pa nam je sad rezultat 2 puta 3. U slučaju da želimo, naprijed da je ovo obrnuto, da imamo z puta g, u ovom slučaju nam unutarnje dimenzije ove dvije matrice se ne poklapaju i zato se ova funkcija ne može izvršiti. Postoji opcija i ako želimo raditi operacije član po član, to znači da se onda operacija vrši nad elementima sa istim indeksom. Pa tako mi možemo reći, na primjer, ako imamo varijablu c koja je ova matrica i imamo varijablu g koja je ova matrica, ako kažemo c točka puta g, ovo sad radi element član po član i sad će množiti 1 sa 11, 2 sa 12, znači množit će na mjestu 0, 0, 1 sa 11, na mjestu 0, 1, to je 2 sa 12, 3 sa 13 i slično. I vidite koji dobijete rezultat. Primijetite da se ovdje točka puta operacija isto se moraju poklapati dimenzije. Znači, u ovom slučaju dimenzije oba operanda moraju biti jednaka. Pa tako ako probate raditi nešto sa matricom z koja je 2 puta 3, ako na primjer kažete c točka puta z, u ovom slučaju opet dobijemo error da se dimenzije matrica moraju poklapati. Ova opcija opcija točka, znači koja operand tvori da radi operaciju član po član, ta opcija točka je definirana za sve operacije. Tako da možete reći točka puta, točka dijeljeno i onda će biti
Ako je točka puta, onda će biti množenje na istim indeksima, a ako je točka dijeljeno, onda će biti dijeljenje na istim indeksima. Dalje, postoje ugrađene MATLAB funkcije koje možete izvršavati na nekim varijablama. Pa tako ako, na primjer, imamo varijablu a, ona je 10, ako imamo, na primjer, ajmo uzeti ovako, idemo uzeti našu matricu C, idemo reći inv u zagradi C. Ovo nam daje inverz matrice, to je, znači daje nam inverznu matricu matrice C. INV je jednostavno naredba koja je definirana unutar MATLABa i koja se poziva na argumentu koji joj predamo. Kad bi rekli INV D, onda bi on tražio inverznu matricu matrice D. Isto tako imamo EIG, to nam daje svojstvene vrijednosti matrice. I jedna korisna isto funkcija je I, recimo I3, nam daje jediničnu matricu dimenzija 3x3. Ako kažemo I5, daje nam jediničnu matricu dimenzija 5x5.